Motlatsa moatlhodi mogolo Raymond Zondo yo neng a bonana a tenegile o ne a patelesa gagwe mme sa ditshweetso tsa khomišene. Moatlhodi Zondo o ne a sa batle go busetsa morago ditshweetso tsa bopaki jwa ga Anoj Singh ka ntlha ya nako e e senyegileng ya khomišene. Ga mmogo le gore o paletswe ke go neela khomišene bopaki tebang le merero ya Eskom. Go le jalo borramolao ba gagwe ba ne ba nganga ka gore Singh o na se mo maemong a siameng a go neelana ka bopaki. The order I make is the following. One, the hearing of Mr. Anoj Singh's evidence is adjourned to a date to be determined. Two, Mr. Anoj Singh is ordered to deliver to the Commission by close of business on Monday, the 18th of January 2021, the comprehensive affidavit that his counsel has referred to that will deal with, among other things, the issues referred to in the two directives. Singh o ne a solofetswe gape go neelana ka bopaki tebang le seabe sa gagwe jaaka motlhankedi mogolo wa matlole wa Eskom, le gore a tlhalose gore goreng diranta di le bilione phegelwana thataro tseo di duetseng setlamo sa Gupta sa Targeta di ne tsa fetolela go nna netefaletso ya kadimo letsatsi moraga gore di atlanegisiwe. If you go strictly by the formalities of the rules, Chairperson, which I appreciate, that's what the Chairperson is focusing on, that is the approach to be adopted. But I think it's really opportunistic, Chairperson, after having engaged along the lines that the Commission and the party have done. And mind you, Chairperson, reliance was not placed on that summons to seek a postponement. Singh a re go tla ipontsha sentle fa ne a sena botsalano le Gupta fa bo a tlhagelela gape fa pele ga khomišene.